ከኋላዬ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሰበር መረጃ ፓስተር ሄኖክ ግርማ መግለጫ አውጥቷል ማለት ነው። በቀን 13/04/2018 ዓ.ም በጂፒኤስ ቸርች የአንዲት እህት ምስክርነት በቤተክርስቲያናችን የማህበራዊ ድረገጻችን ላይ የተለቀቀ መሆኑ ይታወቃል። በምስክርነቷ መሃል ስለ ፍቼ ሰላሌ ከተማ የተነገረው ንግግር ተቆራርጦ በተለቀቁ ቪዲዮዎች ከአውድ ውጪ በመተርጎሙ ቪዲዮ በአንዳንድ ወገኖች ዘንድ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ለመገንዘብ ችለናል። የጂፒኤስ ቤተክርስቲያን ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል የምታከብርና በእኩል የምትመለከት ቤተክርስቲያን ነች። ብዙ ሰዎችም ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን ካሉት ሁሉም ክልሎች እየመጡ በቤተክርስቲያናችን እንደሚካፈሉና በዚያ የሚለቀቀውን ጸጋ የሚጠቀም መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን የዚህ አጭር ቪዲዮ መልእክት መላውን የፍቼ ሰላሌ ህዝብ የሚመለከት ሳይሆን እንደ ማንኛውም የሀገሪቷ ክፍል ያለውን የክፉ መናፍስ ስራ መቃወምን መሰረት ያደረገ መሆን መገንዘብ ያስፈልጋል። ከዚህም ባለፈም በየትኛውም ከተማ ይሁን ሀገራት ያሉትን የመናፍስትና የአጋንንት አሰራር መቃወማችንም በዚህ አግባብ እንዲታይ እንዳለን ከእግዚአብሔር እንደሆነን ዓለምን በመላው ከክፉ እንዳትያዝ እናውቃለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19። ስለዚህ በአካባቢው ከሚኖሩ ማህበረሰብ ባህልና እሴት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው እንገነዘባለን። እንዲሁም ሆኖ ሰሞኑን በተለቀቀው ቪዲዮ ቅር ለተሰኛችሁና ጉዳዩን በትክክለኛ ላልተረዳችሁ አንዳንድ ወገኖች ቤተክርስቲያናችን በጌታ በኢየሱስ ፍቅር ትልቅ ይቅርታ የምትጠይቅ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ጋፈ ጉያ አኩደሰዲ በረኩመ ለማፍ ኩደሰዴት ረጋኖ በሌቲን ዋልዳ ጂፒኤስ ራ ዶጋ በሂንስ ከንዲቴ ሚዲያ ሐዋሳ ዋልዳ ኬኛ ረቲ አከመንጠፈሜ ንቤከማ ቪዲዮን ሃሷ ኑቲ ዋኤ መጋላ ሰላሌ ዲሄስኔ ኩን ሃለ ዱቢ ኬሳ በሄ ኡመኒ ኬኛ ቶኮ አከ ኮመቱ ታሲሴ ጅራ ዲሚ ኩን ማሊፍ አከተኤ ሁበቹን ደንደኘ ጅራ ዋልዳን ጂፒኤስ ዋልዳ ኩታሌ ሐዋሳ ሁንዳ ወልቂጣ ከበጁፊ ይላልቱዳ ነሞን ሄዱን ኩታሌ አዱኛ ኬኛ ገረገራ ራስተኤ ናኖሌ ብየ ኬኛ ሁንደ እራ ዱፈኒ ዋልዳ ኬኛ ኬሰቲ ይርማቹፊ ተጃጅለ አፉራ ቁልቁሉ ቸርችች እራ ፈየደሙ ታኡን ኢሳኒ ኒቤከማ ሃተው መሌ ኤርጋን ቪዲዮ ገባባ ከና ከን የሮ አማል አለማጅሩ ኡመተ ሰላሌ ጉቱ ከነ ኢላለቱ ኦሶሂንታኔ ሆጂ ሀፉሮታ ሀማ ኩታብያ ከሚቱ ቡኡረ ከን ኡሜ ታኡ ጭምስኔ ኢብሱ በርባና ከነ መሌስ መጋላ ዮካን ብየከሚዩ keessatti mormiin keenya falfalaa fi gocha ajniiwwanii seexanaa yaa 13 jaafraffaa bala 2018 ragaan obboleettiin waldaa GPS irraa dhugaa ba'insa kennite miidiyaa hawaasaa waldaa keenya irratti akka maxxanfame ni beekama. Viidiyoon haasawaa nutti waa'ee magaalaa Salaalee dhiyeessine kun haala dubbii keessaa bahee uummanni keenya tokko akka komatu taasisee jira. Dhimmi kun maaliif akka ta'e hubachuu dandeenyeera. Waldaan GPS waldaa kutaalee hawaasaa hunda walqixa kabajuu fi ilaaltudha. namoonni hedduun kutaalee addunyaa keenya garagaraa irraas ta'e naannolee biyya keenya hunda irraa dhufanii waldaa keenya keessatti hirmaachuu fi tajaajila hafuura qulqulluu church irraa fayyadamuu ta'uun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee ergaan viidiyoo gabaabaa kana ummata Salaalee guutuu kana ilaallatu osoo hin taane hojii hafuurota hamaa kutaa biyya kamiitu bu'uura kan uume ta'uu cimsinee ibsuu barbaanna. Kana malees magaalaa yookaan biyya kamiyyuu keessatti mormiin keenya falfalaa fi gochaa jinniiwwan seexanaa haala wal fakkaatuun ilaalamuu qaba. Nuti waaqayyoon bira akka taane ni beekna. Biyyi lafaa guutuun humna isaa hamaa jala jira. Yohaannis isa duraa lakkoofsa 5:19. Kanaaf addaa fi gatii hawaasa naannoo wajjin waan wal qabatu akka hin qabne ni hubanna. Haa ta'u malee namootni viidiyoo dhiyeenya kana gadhiifame kanaan mufattanii fi dhimmicha sirriitti hin hubanneef jaala gooftaa Yesuusiitiin dhiifama guddaa isin gaafanna.